السلام علیکم براوی پوائنٹ نوروک بینو کا سنگت آتے ولی سرپرنا پاراغان بخیرت سنگت آدوں کنم داس دا ویژول اٹ اورننگ اٹ یوری کی درو بلوچستان ایرا بلو قوم براوی زبان دافت نیامت اسی ایرا خون فیصلہ مس سالساک بعض گچینو کردارس ادا کریر ارتوم قومک تینا تینا ایتا تیا سلوکا سورا اوف نیامی کو بندہ کوشش کریر کہ اختیادار جوڑ کر دمکنم خاننگا ٹھوری دا ویڈیو ٹی آغا عمر احمد زی دانا کماشی اٹی ریسانی او لیڈی قبیلنا ایرا خون تا فیصلہ مسک ریسانی قبیلہ کا نوابزادہ میر آرون ریسانی اور لیڈی قبیلنا میر برامداد جان لیڈی اسی ویل اسی ٹی ارتوماک دا دنیا رخصت مصر تو دا ویل منا وقتاً چکاکا تو پرنس آغا عمر احمد زئی تون سالسی کمیٹی اٹی نواب محمد خان شوانی سردار کمال خان بنگل زئی آغا عزیز احمد زئی سردار محمد عظیم محمد شئی سردار شیرباز خان ساتق زئی چیف آف کردگاپ سردار عاصم احمد خان سرپرہ سردار زادہ جاوید عزیز لیڈی سردار زادہ سخی بائی خان سمالانی سردار زادہ حیات خان ساتق زئی ارتوما قبیلہ غاتیان اختیاری دوئی کریر دا ڈسکشن بیس گپ تران کلات آؤسٹ مس اراکی نیامی کو جاگا سکا تو ارتوما قبیلہ غاتا کماشاتیان اختیار دوئی کرننگ پد دا بندہ کا کلات آؤسٹ بلو نشستس کریر اور خیر نکاریمس کریر ممکنوں میں خبر ہے کہ بلوچی روایات نا مطابق میڑ جرگہ ننوات طول بش ارگڑا کی اللہ پاک کسر کشانی تو دا بندہ خیر نہ کاری مٹ مون مستی بسر اور تینا کاری میں جاری تخار داٹے اوک چندی ملاقاتہ تی کریر اموڑی اوکم پد دا بندہ غاک سراوان آؤس اثر مصر اراڑی نوابزادہ رئیس خان ریسانی نا بیانے قلم بند کننگا اوکان گڈ سالساک لیڈی ہاؤس لنک سریاب روڈا سر مریسا آجی میر دولت خان لیڈی نا بیانی نوشتہ کریر پرنس آغا عمر احمد زی نا کماشی اٹی نواب محمد خان شوانی سردار کمال خان بنگل زئی سردار محمد عظیم محمد شئی سردار شیرباز خان ساتق زئی سردار عاصم احمد خان سرپرہ کلات آؤ سٹی چندی نشستاتی کریر دا بندہ غاک توسر ویلنا ار پالوا نظر شاغر حکم پد ریسانیوں لیڈی قبیلہ غاتا فیصلہ تین پتین کرے اوکان گڈ سالساک سراوان آؤس کوئٹہ ٹی سرمنسا چیف آف سراوان نواب محمد اسلم ریسانی اراکی صوبائی اسمبلینا ممبر مستنگن او تینا گڈی کو فیصلہ بینیفیر اوکان گڈ لیڈی ہاؤس لنک سریاب روڈا انسا آجی میر دولت خان لیڈی صوبائی اسمبلی نا باسک سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نا منسٹر میر لیاقت علی لیڈی تینا فیصلہ خان معلومدار کرے خوشی نا ای داد کے ارتوما قوماک اور اوفتا کماشاک فیصلہ قبول کریر اور سالس آتا کوشش تاتا ستائے کریر
دا فیصلہ نہ دعائے خیر نہ سعادت سید قاسم علی شاہ دوپاسی دوئی کرے خیر خواہ اصل باز اسرا اور باید کے مریر من دنکنو میں خبر ننا بلوچی روایات نہ مطابق میڑ جرگہ توٹو بش دا کرینا زندنا اسی بشکا سے انگریزہ مست جوڈیشری سسٹم داڑی اللہ کا تو اناوڑ میر متبرک نیامی کو بندنگ نہ فیصلہ نہ ذریعٹ تینا ویلاتے ایسر کرے نا خوشی نہ یہ دا دے کہ دا ارا بلو قوم ولدا شیر و شکر مصر ممکنم خانی گٹیورے آغا عمر احمد زئی نواب محمد خان شاوانی میر لیاقت علی لیڑی تون آجی دولت تون ملاقات کرنے گٹیو سردار آصف احمد سرپرہ سردار عظیم جان محمد شئی او چندیک ای سنگتا معذرت دا خاطرم خواہ ہو سکتا ہے مننے کے ایک منپی نسکنے یاد بفس باید کنم اس تک کا پیری تھا تو اندہ وڈننا فیصلہ کا مرسہ کارا جواننگا عید دادی کے ارا قوم اللہ پاک شیرو شکر کرے خڑک بسر ویلاک ایسر مسر اندہ وڈ امید کی نکی داس ریسانی او رندن